Evara ve bxêr bînerin Çarpel Medya îro dîsem di bername Panorama heftê de bi hev rane em ê bi hev re û bi mêvanê xwe re bûyerên vî hefteyê ku gelekî bûyerên giring hene di vî hefteyê de em ê wana bi qasê wextê xwe û toanayê xwe em ê şîrove bikin behsa wana bikin. Mêvanê min du mêvanê min yekê jê Mele Zahit çîft Kuran e bixwe endamê rêveberiya Komela Şêx Saîd e li Diyarbekirê ye û heva mêvanê min ê dinê Firat Nemrûd ew jî çalakvanekî Kurd ku li dervayê welatê jî bi salan e di nav têkoşîna azadiyê de kar kiriye û kar dike hê jî kar dike. Em ê bi hev re mijarên xwe binirxînin. Elbet pêşiya ku em behsa mijara jî bikin vîdyokî me heye em vîdyo jî bibînin paşê jî em devam bikin. Belê min navê mêvanê xwe gotibû Mele Zahit Çiftîrek. Mele tu bixêr ser çava re hatî. Sağ bin serçavê min êvar baş şewa mîna baş. Belê spas û me gotibû ku endamê rêveberiya Komela Şêx Saîd li Diyarbekirê ye û Firat Nemrûd tu jî bixêr hatî sersera hatî. Gelek spas kekom gelek spas ji bo vî êvara hinê xweşik. Belê em ê îşev van mijarên ku di vîdyoyê de derketin em ê wana binirxînin hêvî dikim em ê bi hev re bikarbin qasê saet û nîvekî behsa van bûyera bikin ji bînerên xwe ve ji xwe re ji temaşevanê xwe re û ez em daxwaz dikin ji temaşevanan ku bi pirsên xwe û şîroveyên xwe jî beşdarê vê bernameyê bibin. Belê em hema dest pê bikin xala xwe ewilê ku di bîst û dudiyê meha yek 2022 federasyonên li Ewropa û gelek kesetî û derûdorên nas bi hev re li Swêdê li Stockholmê civînekî damezrandina diya Kurdê pêkanî navê civînê danîbûn Zaraya Niştimanî. Zara hûn dizanin keçekî Kurd li Rojhilatê Kurdistanê ji ber ku bi salan bû dersa Kurdî dida mixabin dewleta Îranê Zara ji bo 5 salê ceza da Zara û aynı ew roj helbet roja damezrîna Komara Kurdistanê ye 22 meha yek ew roje avakarên diya Kurdê bi taybetî wî rojî helbijartin û bi taybetî wî navî jî dane kongre diya Kurd hate helbijartin. Ez zanim ku ez xwe jî li wê bûm û birêz Firat Nemrûd jî li wê bû. Ez ê hema jê bipirsim wek beşdarekî û çalakvanekî ew atmosferî çi date û çi hêvî li te çêkir ya jî ew ê te kek Firat.
gelek spas kek mirza destek az xazin spasiya çarpar medya bikim ku vi fırsatı da me mişev lvedere berasti çen mesela şorve bikin mesela çen tişta بیرو باری خواه بیجن و کتاج آنی زمان برای 22 دیمه های کادا پایتخت استکهلم سوئد استکهلم جوینه کی پیکات بناوی کنگرایا زاره نشتمانی مبست و آرمان جاوی کنگرجی براستی دامزراندرا کردین دیاسپورایی یعنی دیا کرد بول ولایت اروپایی و وقت هانی زمان گلک چند فدراسیونین کمالین کردستانی نروژ، دانمارک، فنلاندی و مالا گله کتر آلمانی پشتی گله کسی تنیسکی 120 کسی اتیندن باشتاری ویجوینی بون وقت پایتخت استکهلم از باورم نیسکی 56 کسایی با آنلاین ج کردستانی همو باشه کردستانی باشتاری تلاکن از خازن مری بیشم راستی تشتا خوش او بو کبرستیج نه کرد دواره کی دا بسر کفتن کوکارین روزا 22 ماه یک روزا دامزانا جمهوریت کردستان بکار بن براستی ریک خستره کی بناوی دیاسپورا کرد یعنی دیا کرد دامزرن تقریبا اسکی 20 سال هم ولایت قریب هر دم هم بست کن هم چما لوبیه کی کرد لدروای ولایت شینا کن چرا امها لدروای ولایت کرد پرچه مانه چرا هم گتنه کی یکیتیه کی دناف کرده در نای درست کرین جبه که گلک نمینه هنه لدنیای حتی رجلات نوینجین یکی وانا جوهی هم راستی بلوبیا خواه کارین برای گلکی ولایت در و گلک ولایت اروپایی اقناع بکن و به همو جوره پشتوانی استرالیا بکن لی کرده براستی او تنه بو و هر سال جی حول دهاتن داین جبوت پیکانینا لوبیا کردی بسر نکرتن لی اف جار براستی هم بسر کتن مکاری جه همو کردن بشی حجر بشی کردستان حتی کردن بشی کردستان سور کجا کردستان سوویتی به بشتاری وانجی مکاری هم کار بین دیاسپورایی یعنی دیا کرد لسوید پیک بینن که اوا جبوی همو کردن دروای کردستانه یعنی کردی کجا دلا بونه و ولایت جی جور به جور دجین و ارمانجی وی خباتی جی ارمانجی وی دیاسپورا جی که براستی بکار به گلی کرد به گلان ولایت دروای ولایت هم بده ناسین هر وقت پشتوانی جبوی خباتو تکوشینا گلی کرد به هم بکن توم بکن که بکار وی ریحانه دا براستی تاثیر لدولتین لولایتین که کردستان سنه بن زوری داری سنه بن پرچه خواه بکار بن گوهرتنو و جوازی نوانده بینن لیت پروسس که دور درجه طبعا نه اوکه گلک از پیخواه که خواهش بو مکتجی هانی زمان که دوی کنفرنسی دا بشتار بوم راستی و گلک مناقشه و گفتگوی جور به جور و حجاب ها چه بون و بداخوا جبر تنبیا امکانیت تا یعنی که کرتبون وقت معنی کاری که گلک تشتن وقت بیار بجی بینن و گلک تشت هاتن یعنی جبو پیش روش هاتن آویتن وقت دست آماده کردن دستوری وقت بکارانین یعنی دامزراندنا شورای لیجنا شورای بلند او تشتنا با روز پیش روش راستی هاتن او کرن لی از باورم کمیته که هاتی البجارتن دجوینه دا از آنم دو یعنی ایرو کمیته خواه یکمی پیکانینه و کار و بار دنابدر خود دادش کرنه و دست بخباتی کنه و که از باورم دیدمه که کرده و گازی کمیته شورمندریا دیاسپورا جی بکن و تاکتیک که یعنی هندکی خط پیش روژی بای ریخستنی دا بنن که بکار بین براستی بیجنه انجامک بیجنه خباتک بله گلک سپاس بله یعوا کرد لدیاسپورا البت نونینن به سالانه به 10 سالانه اما بجا نزدیکی 100 سالیه که کرد لدیاسپورا هر کار بکن و هنجی تایبه 6 سالی های داویه و لأوروپا گلک حوله وها هاتن دانین لی مخابن نکارین
bigîjne vî armanca ku îro li wê ye, îro ketiye navê. Helbet damezrandin bi serê xwe tiştekî ye, pêkanîn tiştekî ye, lê ya giring ji wî wê da ji bo sibê duslo û karê xwe pêşerojê ka çi qasa Kurd li diaspora dikarin ew armancê ku danîne pêşiya xwe bi ser dikevin, ew jî êdî bi kar û xebat û kesên mîna we û kesên ku li Ewropa dijîn, li diasporayê dijîn, ew ê li ser milê wan be. Helbet seyda hinekî jê dûr e li nav welat dijî mîna me li Ewropa ya jî li diasporanî ne, ew bi me ez dibêjim ji me bi şanstir e di nav welatê xwe de, nav xelkê xwe de, nav gelê xwe de, nav mala xwe de, nav axû hewayê xwe de dijî, ji bo jî dibe ku haya wî zêde jê tune be, lê dîsa jî eger hebe gotinek wî li ser vî damezrandina diaspora Kurd ya jî diya Kurdê eger tiştekî gotinekî hebe keremkê seyda. Yani divî warê da ji şîrovekirinê bêtir bi rastî ev gelekê xweş bûn vî agahî em no ji devê we em sehet dikin. Divî warê da ez sadece ez kêfxweşiya xwe bînim ziman. Mala wan hezar car ava hema kî ku ji bo Kurdan ra kevirekî bide ser kevir em minnetdar ji wan re ew qasa karin bêjin. Mala te ava seyda. Belê em ji vî xala xwe derbas بس كيف مرزا كان تشتغلي زيادة بكم براستي كيف يعني تشتكي جالك جرين جيا و دامزراندنا دياسپوري بتايبتي جي اندامن كسين شخصين كو بشتاري كرين دي كونغريا زاران اجتماعيان جي كونغريا دامزراندنا ديا كردين دياسپوري اوي هاني زماني همين جالك يعني اوان كسي كو خبادا كو دوي اف ريك خستنا yani diya Kurd rêxistinekî serbixwe û demokratîk e. Girêdayî bi tu partî û rêxistin û siyasetmeda nebe zanî. Eger ew bikeve bin emrê partî û rêxistinên din, ew yani pêşaroja wî wê gelek nebe. Dibe ev rêxistinekî demokratîk be, rêxistinekî serbest ew serbixwe be û aborî jî girêdayî tu kesekî din nebe. Bikar be bixwe xebata xwe fînanse bike, bi îmkaniyetê xwe, bi çalakiyê xwe, bi pêkanîna proja. Yani ev tişte bi rastî tiştekî gelek hêja ji ber ku heta me her tiştekî organîzasyonekî ya jî dezgehekî ku Ewropayê durust be dibin baskên partiyekî siyasî da damezre zanî. û ji ber wî jî bi rastî piştwanî ji hemû Kurdên her beşên Kurdistanê wernegirtiye. Bes ev ca em hîvîdarin ku bi seya diasporayê em bikarbin bi rastî Kurdên her pênc beşên Kurdistanê ku li Ewropayê li derewê welatî jîn bînin bin çadirekî û bi hev re bi rastî hewl bidin bo damezrandina lobiyekî Kurdî li hemû warê. Lobiya kültürî, lobiya siyasî, lobiya aborî bi hemû awayekî rêxistina grûva çêbikin ku ji bo wî xebat bikin. Belê eger bê bîra te ewana jî peyama xwe da di civînê de gotin em şanazî bi hemî rêxistinên Kurdistanî dikin, em qîmetê didin wan, rêz û hurmeta me ji wan re heye, lê qada xebata wan li Kurdistanê ye, em hêvî dikin ew piştgiriya me bikin, em piştgirî ji wan xwastin, lê gotin em rêxistinekî serbixwe ne, rêxistinekî demokratîk in, rêxistinekî li dervayê welatin, em dixwazin bi giştî ji bo Kurdistanê kar bikin, ne ku ji bo aliyekî ya jî beşekî filan bibe, lê gotin em hemî hêjayiyê Kurdistanê hêjayiyê me ne, partiyên Kurdistanî partiyên me ne, lê destberdanek jî naxwazin. Belê. Belê gelek spas em derbasî xala xwe dinê dibin. Em dizanin ku elbet zimanê Kurdî ji hema bêje 1980 vir da li Bakurê Kurdistanê û piştî wî jî li derên din welatên perçên din Kurdistanê qedexe dest pêkirine qedexe dewletên dagirker û dest pêkirine asîmîle bikin, dest pêkirine hemî îmkanê xwe pêk ew kirine serfkirine ku vî zimanî bidin ji bîrkirin ku asîmîle ku êdî kesekî behsa
Kurdî jî neke lê wan hemî zext û êş û elem û nizam taktîk û hemiya re dîsa jî li welatê me hêjî Kurdî tê axaftin hêjî xelq bi Kurdî dide bistîne her çend kêm be jî lê dîsa jî bi wê şêweyê nekarîn Kurdiyê ji ortê rakin û di 2012 da qanûnekî li Tirkiye derxistin ku gotin li dibistana sinifa 5, 6, 7 û 8 dikarin ji bo çend saeta heftê çend saetek zimanekî din ya ji ewkekî din helbijêrin, dersekî din helbijêrin. Di nav de zimanê Kurdî jî heye. Lê di destpêkê de mixabin gelekî kesên me gelekî aliyên Kurdistanê ya jî li Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê viya tê negihîştin li hember wî derketin gotin eva manekiye ku asîmîlet kirin nenasîna Kurda ya nenasîna zimanê Kurd e û zêde kes bi ser ve neçû ya jî zêde keş nebû lê ciyê şanaziyê ye ku eva îsal bi taybet îsal hemî aliyên Kurdistanê hemî aliyên Kurd dest pê kirine çi partî çi rêxistin çi komele û çi xelkên sivîl û dezgehên ku ji bo zimanê Kurdî kar dikin ewana dest pê kirine li hemî bajarên Kurdistanê kampanyekî berfireh vebiye û van roja îca va peşkê wî avête bajarên Tirka jî metropolê Tirkiye jî li wan dera jî doz dikin û ji xelqa re ji dêw bavên xwendekaran re dibêjin herin ji bo fêrbûna heftê 2 saet de jî 3 saet de jî 4 saet de jî ji bo fêrbûna Kurdî ku zarê we Kurdî fêr bibin ji zimanê xwe şerm nekin ji zimanê xwe ew bibin û helbet wê de wek pedagojîk jî dibêjin ê ku zimanê xwe baş bizanbe dikare gelekî tişta jî bi asanî hîn bibe zimanê din jî hîn bibe. Kampanyakî wisa heriye dest pê kiriye û ema pêşî ji Seyda bipirsim wek ji Amedê ji Diyarbekirê û helbet guhê wî li hemabêje li seranserê Bakurê Kurdistan û Tirkiye jî wek komelekî Seyda tu dikarî çi bêjî ji bo wî ji bo wî ewkek jî heye ez bawer dikim vîdyokî wî jî hebû eger bikarbin vîdyoyê daynin paş em derbasê mijarê bin. Navê wê Raman e. Raman dixwaze li dibistanê dersa Kurdî jî hilbijêre. Di gorî qanûn û rêzîknameya me bê xwendekarên di pola 5, 6, 7 û 8 de dikarin dersa Kurdî hilbijêrin. Baş e. Divê Raman çawa dersa Kurdî hilbijêre? 1. Ew forma dersên hilbijartî ku müdîr û mamosteyê dibistanê daye Raman da ku dersa Kurdî hilbijêre û bi dayîk û bavê xwe bide îmzekirin û teslîmê dibistanê bike. Ya duduyan, heke müdîr û mamoste ev forma dersên hilbijartî nedabe Raman, divê dayîk û bavê Raman bi xwe biçin dibistanê û wê formê ji müdîr û mamoste bixwazin. Li wir dersa Kurdî hilbijêrin û teslîmî dibistanê bikin. Gava deh xwendekaran dersa Kurdî hilbijartin tê wê maneyê ku êdî li wê dibistanê poleke Kurdî vebûye. Ji bîr nekin, ji bilî xwendekar û dayîk û bavê xwendekaran mafê tu kesê nîne ku di şûna wan de dersa hilbijartî hilbijêrin. Di dawiya serdema yekem de tarîxa hilbijartina dersan ji müdîr û mamoste bipirsin û dersa xwe ya Kurdî hilbijêrin. Çimkî hûn jî dizanin Kurdî mafê we ye, li mafê xwe xwedî derkevin. Belê Seyda. Em hema werin çi agahdariye cenabê te lê heye em behsa wan bikî hinekî baş dibe. Kerk Mîrze ez ê dibêjim êvara we û temaşevanê me bi tevahî êvara te ve xweş be. Bi rastî ji ber ku hûn 2 saet pêşê me dane ji Amedê êkî saeta me dora 2 saet derengî dikeve. Ez bawerim ê ku me temaşe bikin gelekin lewra çarpel medya di mejiyê însana da cî girtiye û pir tê temaşekirinê. Ez ê bîvê hesta anê ev tiştê ku ana di vîdeoyê da hanîn ziman
براستی yani oldareki demakum çabe oldareki ez demeze bikem her insaneki pişte jidayik bune ev mapê wî zaman pêra tê dünyayê ew maf jî li gor ola İslamê tu nîqaş ser nayê kirine lewra gor ola İslamê ku em bêjin nesê xurt em nesê saxlem gotina Xweda û gotinê Pêxember aleyhissalatu vesselamın gerçi hinkî camêr derketine nizanim bi zanabûn dibe nes am nas dibêjin am bi nezanî dibêjin nas lewra nes eva jî dibe ku leyskekî tê de hebe nas ew e tiştê ku hukmê ayetê ku vekirî were gotinê jê re dibêjin nesa ayetê hukmê ayetê vekirî yani ku bê ewkane bê nîqaşal ser û du emîn jî nesa xurtarî bazin ku gotina Pêxember aleyhissalatu vesselam yani di ayetê de gelek sûrê Qur'anê da behsa zimanê insana dibe zimanê dayîkê tê kirine her insanekî çawa jiyana wî pîroz e zimanê wî jî pîroz e gere hurmet zimanê wî re were nîşan danê heta di hinkî ayeta da de dibe me xulqiyeta vekiriye ku hûn ji hev cuda cuda xulqiyeta we biye zimanê we ji hev cuda rengê we ji hev cuda her tiştê we ji hev cuda ji ber ku hûn hev du nas bikin di vir da bi rastî ew nasiya ku em bêjin yani eva filan kes lê filan kesê ew nasî nine ew nasiya ku di ayetê da derbas dibe yani mafê wî insanê çi ye tu wî mafê wî bidî naskirine tu wî şeklê wî insanê bidî naskirine û ê du emî jî bi gotina Pêxember aleyhissalatu vesselam jî ku em bêjin hecca xatirxwestinê hecül wedaê da li hember dê hezar insana Müslümanê ku pêra çûne hecê di wê dal cîkî bilind be bi 4-5 ciha da xîtab bi temamê wan heccacê civî salê da ku Pêxember rabûne gotiye ku yani tu cudabûnekî ereba ser xeyrî ereba ra veyahud xeyrî ereba ser ereba ra cudabûnekî wan tune cudabûn bi teqwa kî emr û nehiyê Xweda bicî bîne bi wan e ev ser nasê û nesê dibêjim dema ku ew camêrê ku dibêje nas çi bêjin em wisa dibêjin eger gaya wan nesa ayetê ew nasa ku dibêje nes be ji xwe di nesê da tu nîqaşekî tu şubhekî tune ye lê di vir da ev bêm leyskekî dina jî heye ku camêr dibêje nas ew nas jî bîna ku mena ku jê derdikevin yani insan çawa bêjin yani ku tê demokrasiyê di vir da leyskekî heye hem ji ber ku ê Müslüman ê muhafazakar jî xwe jê dûr nexin hem ê dina jî xwe jê dûr nexin gotinekî wêjekî wî vî ortê da heye lê ez ê vîya bêjim li ser ziman û hilbijartinê bi rastî ku wihanî ziman wego ku di hezar û da da ev qanûnkî derxistin lê hinkî tê negîştin li bawer cem min ez bawer dikim yani tê gîştin hebû lê hinkiya pir zêde qîma xwe bi hilbijartina ziman tenê nehanîn ji ber ku ji ber vî qasê pir zêde li ser nesekinîn lê îro asta ku em hatinekê bi rastî zimanê dayîkê zimanê em dibêjin zimanê temamê dayîk e yani em sadece em Kurdav tenê nabêjin lê pêşî dibe ji xwe bixwaze paşî ji hevalê xwe re bixwaze em hem zimanê dayîka Kurdî û hem zimanê din jî zimanê kî çi be mafî ew e ku di dibistana da ew wî mafê were dihanê yani îro di dibistana da zimanê Kurdî ku tê dihanê bi alîkî da hinkî rast yani kêfxweşiya me heye lê ji alîkî dinê da jî ji ber ku zimanê dayîka me tînin dixin me mecbûrê hilbijartinê dikin bi rastî wê de em hinkî xemgînin lê eviya daxwaziya me tu mafê ku wexta ku were danînê li kê cerê kê derê dibe bira bibe em xwedîtî yani ew tiştê ku we got di Swêdê da ew yekîtiya ku çêbiye di wî yekîtî wexta ku çê be li hember biya bi rastî gere mer xwedîtî lê bike û mafê merva çi be mer bi hem wî mafê xwe kare pêş da bide fakat li gor oldara yani li gor oldara ez bawerim îro oldar jî bêdeng dimînin ji ber ku zext û zorîkî zî li ser wan heye îro oldar gere ji vîya re bêdeng nemînin oldar bêjin ku mafê wan mafê her kesê
جدایی که خو ببه چمکی ام تو انسانه کی ام خو او ناکن ام نابجن داخوازیا من نه ام جکیجا حرمه جکیجا ولاته جکیجا دیو باب اموار دنیاه ابیاب داخوازیا من نه ابیاب داخوازی کی اراده کی در وای ما خود تعالی مش کیجا حرمه کیجا دیو باب کیجا زمان مهانیه دنیای او تقدیر خدای او نقش مزناتیا خدینه جبر بی قاسه برای هر کس ام جهب دورا حرمت نشان بدن ام زمان هبودو زمانه کی سر زمان دنی را نگرن بله گلک سپاس سیده از پاشی ورم باتا دیسه هنک پرسه منه دنه هنه خازم تو هنکی زده تر وکی وانا بله که فرات از مسئله زمان و پداگوژی لولات کتله دیجیانا لسویده دوی واریده گلک لپیشه از خازم سیستم وان دوی واریده چاگه اوجبو چه یعنی چما زار و زمان دیو باوی خواه فیر ببن بله گلک سپاس بو شور وکنه ما مستبرستی که هنی زمین دوی انسانی و اوردر چا به چه جاوی به چه باوری به چه جوری لزمان دایکی لزمان زگماکی بنرزانی سپاس باویان وان رونیتیان لی وقت که از بیشتر زمان مافکی انسانیه وقت ما مستحجی گفت زمان کس نکره هل بجیره زانی زمان تشت که وقت تجدیه خود بی بتراته زانی او تو زمان علم جذبه که زمان دیاته که تجدیه خود بی و زمان بتراته دنیای و که حتی زمان براستی شخصیت انسانه یعنی وقتی انسانه که یعنی زمان خود نزابه انسانه که زمان خود دانستان رانه میشه شخصیت او که به ارتشتا برای گه علمی حتیت حسد کنیم براستی و گلک زاننگارین اروپایی یعنی پروفسورین زمان دین زمان که انسانه که کتابیه که به زمان خود بخونه شخصیت او کتابیه برستر و بلندتر داره و ارتشتایی که بس او تشتا کل ترکیه ایرو بیشتر تکرن یعنی هل بجاتن زمان کردی و یک ماموستایش یعنی زمان کردی زمان میه یعنی دجمه باوی که مزور دمت به زمان خو هل بجیره یعنی زمان مافی وانی نه وقت زمان انگلیسی وقت زمان اسپانی وقت زمان آلمانی کاری یه وجه هل بجیره زانی بویا که نبجه اف حقیقته زانی دوید تو حقی خواه در مدرسه خواه به زمان خواه به اگه خواه بکنی اوی حقی نداره دوید تو حل بجیری و که پروتاجی گو هفته دا 2 ساعت و آوریت اینجا براستی پیش کوی مافی بدوی طلبه دوید جبوی امکانیت حاضر بکه جبوی زاروکی امکانیت حاضر بکه ما مستین پداگوگ آماده بکه زانی لولت اسفچه براستی و که مرزا تهانی زمان ارتشتا گلک پیش داشت گلک حوالی من هنه و براستی ماموزده زمان کردینه بس پیش که و حوالانا بچه ماموزده زمان کردی بکن دولت سوید وانا شاند یونیورسیته دا خواندن جبوی که پداگوگی زمان فیر ببن یعنی انسانه که براستی که پداگوگی زمان فیر نبه نکاره وی زمانه جی فیری کسی تر بکن او کسی که ایران کردستان باکور یعنی لو ترکیه براستی هر رابونه بیشتر ماموزده زمان کردی دیکن به ترکیه فکرم به کردی فیر دیکن زنی یعنی نه پداگوگیه که هم بیشتر لگور زارو کار حتما آمده کن لگورو بمشن ابشتات نه و راست اول به شرط و بقید دجمن این کردستانی لحمو بشین کردستانی هر دم حول دانه و زمان کردی قدره بکن زمان کردی ارته را بکن یعنی کرد آسیمیله ببن بس گلک گفتنه که سوران هست دبیجن خیالی خواه یعنی خیالی وان پوچه زنی حتی کرد هبن و زمان کردی جبه براستی مابونا کرده لسر زمان کردیه اگر کرده وقت بیجن ملت ناسوریا یعنی ارمنیا یعنی سریانیا ترکیه براستی زمان خواهی دست بدن اوجی وقت پوچ ببین یعنی دورتر نمینه و ببینه که ماسیه کی بس جبر که عینادیان کرده کردی زمان خبردان کرده لیکن براستی همو حولین که دولتان دجمن دا نکاری کرده جناب هره لی بدا خوابان چند سال داویدا 15-20 سال داویدا کمره چه کردستانه ام کردین دیاسپور کردستان بینن براستی لگنده ما لباجار ما لمکتب ما یعنی لچایخانه ما لمطعم ما همو به ترکی خبردن بازار وان همو به ترکی نه دوی افتشتا براستی بزودتری وقت وره گوهرتن اگر نه گوهرتن براستی کرد نکار منی ترکن بو
خطریه که مزنج باید پرشاروجه که زمان این کردی براستی جدست بچه جبرو یکی جی براستی گرینگی که مزنه و او امکانیت ام بجن امکانیت یعنی چه بجن ایرو ترکان دایه جبوی کرد زانن کرده زمان خو حل بجرن دوی بکم براستی دوی وی هر شخص ام دج بنجی ام بزانه کو تشتکی براستی تمام جنه بس دوی ام حل بجرن جبوی کو زارمه هیچ نبه زمان خو فعل بون اگر او جنبه او امکانیت متونه براستی کو امریکا مل کردستان زاروکا فعل زمانی کردی بکن یا زاروک و به زمان ترکی مزن ببن نه بکار من کردی خبر بدن نه بکار من کردی بنویسن نه بکار من کردی بخونن یعنی هر چقدر رخنه مجلی هبه لدبه ام حاول بدن و ام وی زمانی حل بجیدن یعنی او فرصتش دست ندن بله گلکی سپاس از جاردن دزورم با سیدا جنابت بحث کرد گو ملای ما اج امجی دبینه که ملای ما دوی واری دا جبر هناکی ترسی خواه و جبر هناکی مالباتا خود وقتی که تو آنها دولتا ترکی و ساکریه که تو معموره که وقت گوتنا وینه که ویش کار داویجه زاریوش کار داویجه مالاوی برچی دیله نظام چه دیله لی جماعتا وان ملاجی بی اوکن به هلوستن اگر بچن خطبه ده خطبه ده وقتی که ملا به ترکی خطبه ده که بیش والا ام کداری ناکن ام تی ناکن در کفن بچن جاره که دو جاره سه ده ملا مجبور به اجاب کردی خطبه بده یعنی نکن ملا تنی راست ملا دویواری ده قلسن دو وعزي خداد او كي خداد دكارن بعث بكن جماعتا خراب بيجن برا بتشوفوا كي خد بشينا مكتبي كردي فير ببندن ناب او كده ام زانن يعني از بخواد بينم نيزيكي وي جماعتي ماكو وقت كنت تشي باملا ملا ترى كردي خبر ده دو جماعتا خدا للدرفه مزقرتي دي سب كردي خبر ده لوقت كنت كمان مزقرتي مناكو تشا او مزقرتا تركيبه ياجي بس تركي د مزقرتا داتي خافتن خود جربینه که ترکی خبر ده ترکی ویجی نباشه لیتی ساجی ترکی جی خبر ده لی جماعت ویجی وصا بیه یعنی اگر جماعت بجه والا از گداریت وعظ ترکی ناکم خطبات ترکی ناکم ناچم ده چابه هبال میرزا از بیاد خوازم لی زیده بکم براستی او ویداو که ما تماشا کر هنکی لگور ویجی هنکی فعالیت دنازی دن مشاندنه لورا ده اوکی داد زاگونا ده 2012 دا وی اوکی دانه وی دستور دانه لی بینا کو جبر کو جوی دستور هنکی جبر کو گاه پاش دا باوجدن هنکی لی سکیدنا دن مشاندنه اونجی زانن کو گله کرد گله کی اولا خواه گریدایه یعنی گوتن تنگوی مکو ده هنکی مدیریتان دا تینن دجی جبو هلبجارتن دا شیخ سه شاغا دخوازن بدن هلبجارتن یک جه ام بیجن زمان کردی و قرآن تینن همبر هبودو و یا خود زمان کردی و ام بیجن سیرا پیغمبر و یا خود تشتیدنا دخوازن بین همبر هبودو از بی آگاهیت خوازن پاری بکن که برا همو گله ما برا زانو بکو مافته جبو هلبجارتنا زمانت تشکی دنایه جبو هلگ بجارتنا ام بیشن درس قرآن اوجی تشتکی جدایه یعنی هم تمافتاری هم تکاری درس قرآن جی هل بجیری هم تکاری درس حدیث پیغمبر جی هل بجیری و هم تکاری کو درس زمان خوشی پیجی کو اد خوازم درس زمان خو از هل بجیرم یعنی برانه با آلترناتیو بینا انسان کی وقتا کو زمان قرآن هل نبیجه بینا کش دین در که حاشا برای تشتک اصلا نه مجیه تو کسی یک ابیا ادودو اجی او جنابه و تشتک و هانی زمان براستی اولا اسلامی که هر او که که هاتن یعنی پشته وفات پیغمبر بشونده کی هاتو جنده کی دین اسلامی جنده کی جه برن هنکی مل برن هنکی نگ برن هنکی ناب برن یعنی تبا اسلامی لگور برجواندیا خو خواستن بدنا خبتاندنه یعنی جبر بی خاصه ایرو هم میزد کن یعنی عالم اسلامی در روجالات ناوین دا عالم اسلامی کتیت چه دورمه که ام قد سرویا نافکرن اویا چیه؟ اویا جبر کو ام اسلام راستی ناد نمشاندنه
ام اسلام لگور دیکتا خو لبو برجواندی خو ام دنا خباته اجبر بی قاسه یعنی وان انسان کو اولداران زی بکارتینن بپرایی جبر کو اوله لگور سیستم لگور داخوازی خو نمشاندنه جبر بی قاسه ام تکفن تنگاسیا بله آخر هلبجارتنا یاجی قرصا خواندنا قرآن قرصا سیاره لدردن گلک امکانی ویش یعنی لمزگفتی تخونن مدرسه وانانا نظامچی وانانا دکارن هرگاف بچن ویدره و بساعتا بخونن لدبستان لمکتبه کتخونن بس 2 ساعت جبوی هیا اویجی اگر بجن والله جبوی از ویال تبجرم قد نلجیه چونکی وقتا که بخوازوی هل بجره لهر دری لهر کولانی قرصی وساهنه تکارن بچن وانتشتانا فیر ببن یعنی نه جبوی آستای نینه دولت ویا بزانستید که خلقیت خه زوره یعنی با آواگی جوارا دبجا ویا هل نبجرن اگر نه هونه بکرنه بلا فقط تنگاسی کی دنا جیه براپر زده دریج نه به او تنگاسی جی جبر کو زمان ماموسته زمان کردی جبر کو هندکه ایجا لسر کاغذ تینن دنفسینن او درسا کو سالانه دا قد دست نات دیتنه لی او کوی دا نوت وی دا سرکفتی خوازن بکنه نشاندانه اویا دبردازی لیستکه کی هیا مالبات گرل سر بیازی بسکنن او صبي خو او بكن يعني وي كنترول بكن بله گلک سپاس كيك فرات تشتكي بيجي هي السربي تشتكي نا تشتكي از گله کورت بيجم براستی تبعثا تقول دستبكلا قلت جبوي سويد براستی دوی واري دا گلکی پیشتا چکو مرد بر ولات دن جبكو سويد مسئله زموك مسئله کی براستی ما في انسانيتي دبينه ما في انسانيت زاني هذا بجبروجي خواندن زمان زکماکی لسویدی دکریشی دا دست بید که نه بیجن پشت سنفا 7-8 یعنی وقتی تو روژا دست به باکچین زاروکا دکی یعنی کریشی دکی ول روژه دا مافی ته براستی کت مافی ته کت بکار بی براستی پداگوگی یانجی ماموستهکی یانجی کردکی وره وی داگی وی کریشی روژه 7 ساعت یا 2 ساعت به طرف کردی خبر دزانی يعني او تشتاج ورده سبكيكو او مافاج ورده هاتيه دايم بشتوي بردوام تكد مشير ليه از خازم سيداي خورتسيا بجم براستي المسألة إسلامية الزمان او كده از باور من وكم نفكر جبالكو براستي تماشات كنسكي بيسي دولت مسلمان انا وزور داريا لسر زمان كردي لسر قال كرد حتى هنا تعمل خوش نوقان ديا يا بزانتي يا نزانتي اجي تيم براستی تيم يعني وك اسلام دبي وين حقيقه قبول لكن بس بدا خوا ابن حقيقي جبوا تشتكي ما في انسانيتي عتي قبول كرن لتركيا تشد بيانجي العراق تشد بيانجي الايران تشد زورداري لكردان تكرن لزمان وان تكرن او كي وان تكرن داينجي وان درناي يعني نزانم وك ما مستاجي قالوا او سدام ويا كي چیه براستی از بخاری کار مشوره بکن بله يعني دبي وارده براسي راسته يعني تشتكو وند بيجن دراسيا ويجي هي لي جبركو ام بيجن يا دسلدار اولي خزنا بر پنجي خو دسلدار قالك دسلدار ام بيجن دبيجن ايكو لهمبر في سيستم دركبه انا ام بيجن قتل انسان حلال كرنه بلكي مجار ورا سر يعني او كا داعشتا يعني كشتناوان انسان او كي ابا فتوى كي الجام شيخ الاسلام دقردن دبيش خو كي لهمبر سيستم دركبه كي لهمبر فرميت دركبه قتلاوي يعني جائزه وان ليسكي او قالك انا امزده نقاش بلام نكل نخير ام جارك دنجفر بانجي هم ولاتيه خو بكن كردستانيه بكن برا زيدان نما حتى حفتي سباطي وقتي وان هي برهرن اجا بخوا بگرن دست زاروکی خوا بچن دبستانا بچن کاغذی وان جوان بستین تجیب کن و تسلیم وان کن و پاش جی کنترل جیب کن برهای وان له هبه که مکتب جارکیدن لوانا اکنکه و پشت ویاجی ام درباز خالا خواهی دنه ببن اپی وقتی ما چو هج 3-4 خالی مهنه
بله هون دزانن که اوا دمکی درێژە که li Tirkiye biye mode dema ku nêzîkê helbîjartina tê ya jî ku dewlet dixwaze ji Kurda tiştekî bigire tedî merfekî xweşand li wê çû Diyarbekir jî biye ewkê wan çû Diyarbekirê û ji wê jî behsa Kurda kir pêşî Demirel dest pê kir Demirel çû piştê Demirel îca junta û askeriya û nizanim çi mala Kurda xira kir piştê wê Mesûd Yilmaz çû û ewkê xwe girtin çûn Qereqola ji bo Kurda çi îşkence nema dest pê kirin çîler her wiha got ez ê modela baskê bi wana dişopînin wana tehlîl dikin belkî bi modela baskê em mesela Kurdî jî hel bikin lê çîler bi modela baskê cilê eskerî li xwe kir çû Çiyayê Kurdistanê bi tiliya xwe îşaret kir digot li vir û li vir û li vir yanî li wan dera bînin xwarê Erdoğan dîsa çû Diyarbekirê behsa Kurda kir em dibînin ku eva 20 sale çi hatiye serê Kurdan 19 sale çi hatiye serê Kurdan û niha jî kesek newêre bêje ez Kurdim kesek newêre bêje mesela Kurdî jî nemaye hemî tişt hel bûye û niha îca Kılıçdaroğlu ye Kılıçdaroğlu dîsa wextê helbîjartinê û dîsa dixwazin Kurda bînin kî dizane piştî kîja qetliyan dê dest pê bike lê Kılıçdaroğlu wek mervekî eger ew qasa bi xîret e ew qasa ji Kurda hez dike Kurdatiya xwe zane bire bêje wala ez Kurdim dêw bavê min Kurd e ez xelkê Dêrsimê me û rêya çareseriyê jî rêya demokrasiyê jî ji Diyarbekirê derbas dibe ji Diyarbekirê dest pê dike eger wisa be baş e eger helalî be baş em dîsa helalî jî bixwazin lê helalî li ser çi em ê bixwazin me tiştek ji wan re nekiriye her wana me kuştine û ji me re dibêjin me helal bikin belê seyda ez hema şita dest pê bikim Diyarbekirê di nav van axaftina dayê guhê te li ser e û helbet der û dorê we jî li ser wan tişta jî dê mijarekî germ e û da xeber din hûn viya wek li Diyarbekirê çawa dibînin xelk çawa dibîne Kekê Mîrze ez vêya bêjim bi rastî gotinê bi vî şeklê li Amedê hanîna ziman bi rastî ewke yani gotinekî tije ye lewra di siyaseta ne siyaseta Tirkiye siyaseta dünyayê da Amed jîkî wî yê cuda heye yani li dîroka Amedê mêzekin belkî yani beriya mîladê bi dê hezara hinkî heta 12,000 jî dibin yani dîrokekî xwe ya kevnare heye şerê qedîm e tabî vî şerê qedîm da bi rastî gelek însan gelek siyasetmedarê mezin hatine û çûne yani ez vêya dibêjim îro cîkî bîne Amedê osa bajarekî polîtîk e ew tiştê ku di hundirê qehwa da tên axaftinê ez nebawer di parlamentoyê da zî werin ziman yani hindiya ku osa milleta Amedê milletekî polîtîk e tabî wezî cenabê we hanî ziman ku hemû siyasetmedarê ku hatin û çûn her yekê zanibûn yani vî Amedê barekî giran li ser pişta Amedê wan jî zanîbûn wan jî zanibûn vî şeklê gotin belkî em Amediya bixabînin feqet mixabin em tim di siyasetê de em têk çûne lazim e ku em ji xwe dersekî jê helînin em bînin rojeva îro hatiye belê ew jî gotiye ku rêya demokrasiyê di Amedê de derbas de bi rastî koka yûta mêzekî rast e osa ye lê evana sadece nekol kokê ew ji xwe li pêşiya xwe bi çi şeklî Kurd hatine xepandinê bi gotinê vala ku bingeh tune be bê zagon û bê mega zagon tişta êbêjin û vî xelkê hanê êbdest bixînin ez bawerim xelkê Amedê eviya derbas kir evî bi vî şeklê bi gotinekî vala nayê xapandinê lê eviya welew ku gotiye jî bira eviya herkes zanibe ku îro bi rastî qirara ku li Amedê were danê hemû
قرار دنا بلواجی دکه برا اویازی برا دمجی خدا درباز بکن و او گوتنه کد بیجن براوی گوتنه هندری تجا کن وقتا کو هندری تجا نکن بگوتنه کی والا امچون و ما کردا خاپان ما رای دنگ وان جوانسان برا کس سروی گوی رانه که ادوی قناعت دامه بله کیک فرات بله تجی جنیزیک و وان تشتانات شوپینی ما باسا دمرل کر باسا چیلر کر باسا مسعود کر اردوغان کر کیجا جوان باسا کردستان کرم پلانه کی لپشتوان هبو چون قتلیامه کی چون نظام چیه کی لکردستان کرن اپراسیونا کرن خلقی خستن بندست خلقی خستن ازیت خلقی حبس کرن خلقی کشتن خلقی جت طیاره و هلیکوپتر و خلقی آبت نخوره کیجا که باسا دموکراسی دیاربکر کر لپشتویت پلانك ويا دنيجي هبو وانا بكارانين اجا نها قلشدار اولي عيني تشتي تيل الويد بيجا اللي قلشدار اولي ويك ما بعسكر بخوات كردياتي اخوا قبولنا كتيل ديار بكري تشتكي دبيجا دچا لانقره تشتكي دن دبيجا دچا با نظام يكي دن سروكا اي بارتي تشتكي دن دبيجا دچا اشارتا بوسپرچيات او كه فاشيستات كه لتي ديار بكري جي وسات بيجا باجي بيجا از بچم حبسات دياربكر از حلالي جوي چيبكم بابا حبسات دياربكر وسنه اللي بنرا انها ايكو هاتن هالبجارتن 103 حب برپرسن شهرواني هاتن هالبجارتن هميش كار آويتن حتى انها قلشدار اولي دمجلس تركيا ده نگوتي وچما بناويتيه و تشتكي نكريه پارلمانتر تينا گرتن كسي تشتكي نكريه زمان كردي قدغه دويدا نابجه یا و زمان کردی لوی هند بجن لور هل بجارتی تخنا دسته هل بجارتی و لورجید بجن زمان کی مساتنا دنا مجلس داوی کارینا که دنا مجلس دا بحثا و تشتینا که و بجن مثلا کرده مجلس ترکی دا de به حل کردن و چه دیاربکر جی و سات بجه ل پراتیکا وی جی قتل گوتنه وینا چنابه تا چه بجه كيكو از بيجم براستي يعني جرى اول تدست بي كده داغو براستي صالح البجارتني على تركيا الزربارتني زيك بيا هذا ما كي لتركيا البجارتني زيك تبع كورتني عقلي دجمنه وبراستي بدست ونقا خود خازن باوج نوان وعم بخن سر داخل سري خو لوقت كل البجارتن درباس تبع ديسا باشتر دزرنا مکردا یک و تشتی که جمره کنی که جمره کلبون جمره دخن گرین بخن باوریا من اوا لیستکه کی تازه لیستکه کی دنه که خازن لسر کردا بلیزن و یک جای منطقه مد بجن بفروتنا خیار و پیوازه زنی یعنی پارتی CHP اگر براستی سروکاتیا کلیجدار ولید براستی بخوازه کر بیجه کر یا دموکراسیش دیاربکر در واسطه دبی گلک تشتی دم بکرد نا پارتی خدا یعنی پارتی CHP دیرو کا پارتی CHP مره واسطه تماشات که قرشترین دیرو کا حزب سیاسی پارتی سیاسی در ترکیه زنی یعنی او قتل عام او ایریش او نخوشی که پارتی CHP هم یک سری کرده تاریخ دار جید ناتیه کردن حتی بلکه تیدی روه وقتی اردوغان دست به سیاستی کرد او یک وقت کلیجار ولی دگور یا دموکراسی یا آزادی در کردستان را در باست به او هنر بود دیاربکر بحثا کردستان دیکروی یعنی تیدی رمین براستی وقتی که اوی دیکش CHP را دگو siz utanmıyor musunuz dersinde insanları katlettiniz dersinde kaç insan öldürdünüz وقتی بحثا وان تشتت که مدگو یا والله مدگو اف میره براستی بخوازه هنک تشبه کردستان که یکم پارت بیجن سروکی ده ولاته که دشمن کردستانی بو که سروکو با بانگ مسعود برزانی کرد بانگ شوان کرد هانیل دیاربکری کنسرت جوانا چکر یعنی وقتی احتیاجی آن بکرده هبیه براستی خواب هر چار دستا بچهوا آویت نکرده بس وقتی احتیاجی آن پیکانینه جا دیسا وگره نکرده ام لیستکه که دینه که ایرو براستی احتیاجیا CHP احتیاجیا کلشتار اولی دو کرده هیا بکار به براستی جبوی هلبجارتنه جخوار وک بیجن پیون اکی بکار بینه باوریا من جوی زیادتر تو تشتاکی تنه مامستایجی بحث که براستی در کردستان ده هندک باجر هنه بنا بیجن
سرکفتن و به هجای خودم تیناس کردیم. یک جوان محابات زنی، یک جوان سلیمانیه، یک جوان دیاربکره. یعنی هر چهار باجر کردستان دیرو که دوات من بساوت که براستی بونه منطقه دا بونه به مرکز کلتوری، بونه مرکز پیشکفتنی، بیا مرکز بونه مرکز سیاستی، بونه مرکز همون تشتی. دیاربکر یک شوانه براستی کردستان با کرد بیا مرکز که جبوی کردان بیا مرکز سیاست کرد. ام بخوازن نخوازن یعنی مصابیل با بجن شهر که باجر که دیرو که وی کور و درش هستنی و ریا دموکراسی یعنی ریا که تنی دیاربکر نه چند همون کردستان را وقتی دو مره بیجه ریا دموکراسی ریا آزادی همون کردستان را در بسته و کتاجی هنی زلی به براستی جهت یعنی جی قلشتار و از تجار باور نکن تشتک صفر هیویه که می نوساجی جوانتونه که در که بیجه ازری خوش کرده بخوازه او تشتی که حتی نا پارتیا جهتی هانی سر کرده بیجه موان تشت هانی سر کرده جبوی وان تشت ام چات خوازن ام بیجم دبی هرابم ازری خوش ارمنیا بخوازن یعنی ازری خوش وان بخوازن بس کس نمیشم ازری خوش کرده جی بخوازن و آقاستش هانی سر کرده دبی پیشی مالا خواه ام مالا خواه پاخش بکن پشتیوی براست ایجان بچن دلیدن بخن یعنی حتی که امریکا به ناو مالا خواه پاقش بگن حتی نهاجه یعنی حوالا که می کد هد ناو جهت پیدا کار دیگه تانرو قلو یعنی تانرو قلو براستی وقتی دسته که دا مسئله کرتانی زمان مسئله کانی زمان به سرکفت به همو حول جهت مرکزی ها جهت حتی ویتن حتی ارخستن مرکز جهت پیدا بس جبر کو او سیاست او یعنی او تخاذی کد کن جبر وی رابوج مرکز اوت یعنی دبی قلشتار اولی پیشی نوا پاخش بکه باشه براستی بجاریا دموکراسی تو دیاربکر در باسته دبی عذر خواب خوازه از تجار جوی سیاست او دمشین یعنی باور نکن با باوریا من اول سیاست کی تازه خازن وان پیواز خودی سب فروشه کرده او کردی بداخل و هم کرد همو وقت این کاپاندن یعنی او چقدر ظلم و زورداری لمدکن بس که ورنه جمع دو گوتنی خواستی که مرا بیجن هم دن او انسان چی انسان یک باشه اف پارتی که او کتبم پشتونه بکن نه دوی هم کرد براستی ایدی هین ببین جه دیرو که خود دست دکن دیرو که اکمایه هم حدم بوی دیرو که خود حتنه بوی او که خود حتنه خواباندن دوی هم ایدی ری ندن که براستی دشمنی ما به ما پلیز یعنی دوی هم بگیج وی ما اوکی وی خباتی بله گلک سپاس سید راسته ریا دموکراسی لروجلاتا ناوی نیج کردستان در باز دبه یعنی همه در دور مدنیرم او چار دولتین کنها کردستان دا گرتنه و در دور وان فراتر جی حتی مثلا کرد لکردستان لوی هرمی لوی منطقه چارسر نبه کرد نگیجن مافی خواه دموکراسی لوان درات نبه ددن همش بو کردا دموکراسی تنبه همش بو وان ولاتا و خلقی وان ولاتا جی دموکراسی تنبه باشه دوان او کادا کج ام باست که کج مرا بیا تجربه کی کج مرا کی جوان باست دموکراسی کریه پشتی کو کاری وان خلاص بیا دست به قتیام مکر نه هر یکی ری کی ده پیشه خو اویا لیبرال کرن اویا دیندار کرن اویا های کد بیژن سوسیالیست کرن یعنی از باست پارتیین ترکات کم ایکوش خورد گوتن ام دیندار وک اردوغان و ادنا ایکوش خورد گوتن لیبرال وک دمرال نظام چه ایکوش خورد بیژن ام سوسیالیست وک جهپی نظام ور حاصل همی جی دوی او کی دا هاتنه جرباندن کی جا جوان باس کریه پشتی کو کاری و خلاص کریه دست قطیامی کرنه قطیاما کردا کرنه للهمبر ویا کو اوا بجا 5 سال 7 سال ادوی درسی دیگرن گلو ام کرد دوی دمی داش بو وی هل بجارتنی کرد چپکن یعنی جبو کو مافی خود بگیرن دست خود جبو جارگین کو قتل نبن جبو کو براستی کو اوانا تشتی کو دبیجن بجی بینورن ده کرد چپکن یعنی پتانسیل کی کرده هیا نزدیک بیجن 7 میلیون 8 میلیون دنگ وان هیا ام چپکن وک پارتی و رخستان کردستان و جمع پرسی بله آخر تو دناو ایش تایش بو ایش تایشم بله نه از بیا بجم براستی جبو وان مافا که معرف دست بخینه
براستی گره مرو هینکی هر کسی می آنا مافی مروا اولی هنه مافی مروا ام بیشن خزایی هنه مافی مروا کو ام بیشن جیانی کو مر بهورا هرمی هنه براستی دوان مافان دا ام د اصغریت دا ام گره ورن جمع هبودو ام هبودو را استشاره بکن yani gerçekten şura var oli da yani em bejin hayata peygamber aleyhissalatu vesselam mezetkin ve kednazi istişare pun önemliye. Veri qase em karbın em hebudu brengi hebudu em hebudu kabul bıkın em wan cem hebudu em istişare bıkın nava hevda ev çim mafi meheye em vi mafi xu em çi havayı biparezin em hevra haber bidin yani em osa em jehevdur ketine ko ew kametine ku em bejin fikreki hevale xo kul hesabê min heye ez nikarim wî fikrê ez godar bikim rastî eviya kêmasiya me heye yani hesabê me were neyê em karibin gol hevdû bikin û ji ber vî qasê daxwaziyê xwe di esxeriyetê de em bînin cem hevdû wexta ku em bixwazin bi îstîşarê înşallah em ê gelek tişta bi destê xwe bixînin lê wexta ku em ji hev dûr kevin her yek em xwe têxin baskê hînkiya bi vî şeklê em nagîjin ticîkî ev vî qenaetê da me yani cenab-ı te ve gere hemî aliyên siyasiyê Kurd werin bahev ji xwe re rêzekî dayinin û bêjin em ji pêşî çend xal datînin ji bo merhela pêşî wekû ziman, wekû mafên din, wekû çand, wekû kultur, wekû demokrasiya herêmê û îdara herêmê û nizanim çi em vana bidin bahev bibin yek û bibin ji wan re bêjin em ê ewilê vana dixwazin mesela ku zimanê Kurdî di nav zagona Tirkiye da bi cî bigire mesela ku Partiyên Kurdistanê bikaribin bi navê xwe bi hebûna xwe li Kurdistanê karê xwe bikin ji bo ku çand û hunera Kurdî werhasel ji bo van tiştek ku bikaribin pêngavekî bavêjin bêjin em tev bi hev ra li ser van xalê hay piçûk li hev tên eva ewkê me helbijartinê ye kî vana qebûl bike em ê bûyê re kar bikin. Ana cenab-ı Vezi hani zaman yani ana pirsekî heye ama tim vekta ku nîqaş tê serê dibe ev Kurd çi dixwazin yani ev pirsawan Brasil cemin ev pirsawan rast e yani hê me di nava xwe da me nîqaşekî nekiriye ku em çi dixwazin hinkî ji me em demokrasiyê dixwazin hinkî ji me em bêjin em Qetandinê dixwazin hinkî ji me em federalî yani her tiştekî her dengekî her serîkî ji ber ku her hêzekî dengek jê derdikeve ev gotina wana ku dibêjin Kurd çi dixwazin ev gotina wan mafdarin yani heta ku em nebin yekê wisa be Bele êwej li aliyê oldara gelo li bawe tu xetekî we daniye ya jî hûn li gelo tiştekî welhev kiriye ku hûn bêjin mesela em pêşî dixwazin bira dewleta Tirkiye mafê zimanê me di nav destûra xwe da bike bigire û li hemî dibistana wek ewkekî mifredatekî Kurdî bira ders bibin ava yek a dudiya li herêma xwe em otonom bin xwe îdara xwe bikin şehrewanê me ji me be û memûrê me ji me be û nizam çi be di nav we da tiştekî di nav oldara tiştekî wisa heye yani di nav oldara da ji ber ku mi got oldara sistema oldarê xistine bin baskê xwe ve ya xu siyaset maderayê xurt siyaset partiyên siyasîn ê hêzê hûn xurtin ji ber ku xistine binê baskê xwe tu watekî ji bo gotina oldara ra tu neye Belê ji ber vî qasê oldar di nava xwe da ji xwe nikarin vî nîqaş anê bikin jî Belê kek firaz bi dîtina te dibe partî ji bo bersiva van mesela Emîna Kılıçdaroğlu Emîna Erdoğan ya jî Emîna partiyên din yenî partî û nizanim çi partî ku teze çîbûne ku bersivekî bidne wan meriv bersivekî askarî bersiva me de çi be Bi baweriya me naskarî bersiva Kurdan dibe ev ve ku wek wajî hanî ziman dibe hemû rêxistinên Kurd bêjin partiyên siyasiyên Kurd ku li Kurdistanê damezranin ew wana bi rastî
يعني از نابجم یکتی دبیر رونین به هفرا براستی مناقشه و بکن برای او و کرد ام چد خازن تا خازیا ما یعنی او که ما چنه و هنی زمان که هر رخصتنکی بیرو بچونه که هنگش ما دولت اکثر خود خازن هنگش ما اتونومیت خازن هنگش فدراسیون خازن بس دوید ام سر وی تشتنا پیک ورن که ام دوی ده مهانده به باوری هم دوی کرد تجار کرد داخوازی کردستان اکثر بخوی جبیر نکن دوی او مافی می انسانیه او تجار بس مافی دمی مرفت کنه لسر چه نقطه پیک وره کفار نقطه در خپیشی و بکره براستی به هزین دولت داگیر کره وانا مناقشه بکن بلکه تبیره و همیه وقت مثلا البجارتنا شواردامیه چه بولیستان بولی کجار اول بسر اوک نبو جارا دو دیا چکلن همو کسی زانبو کرد لإستانبول دنگی خوابدن کی جانالیه و اولی بسر کرده و وساجی بو بس بداخوا کردان نکاری که لإستانبول دنا خود یکیتیه که چه بکن که بشن جوان پارتین سیاسی را بجن امه دنگی خوابدن تا لیته که سوز بدیمه ته 5000 کسی ما 2000 کسی ما ایش بدیوان ده دزگاه شهروان دیه دا بس بداخوا تشتاک وسا نبو جبر وجیم که بسر کردن کرد یعنی تو امکانیت کی وسا دست نشان بوی کردن آتا نشان کردن استانبول او این تشتا عین کردستانیش در باست به باوریا من دوی ام بتوندی براستی لدجی او دا خوازیم که حکومت دولت ترک یعنی پارتی ترکان بخوازن لسر کردان ضبط کن ام لدجی وان در کبن ام جار اول کردن بجن ولد پاریس شورشگر و پارتی سیاسی بکردن براستی ده خطکی گشتی دا خطکی گشتی دا پیک ورن هندک دا خوازیا درخن پیشی لگور وان دا خوازیا لگور وان آلمانجا پیشنه هل بجارتنی یعنی جی وی اکتوانی زمین وی کرد ناو جهت پیدا بین هل بجارتن یعنی جی وی کرد ناو آخه پیدا بین هل بجارتن وی کرد هر بین هل بجارتن لی وی دی ناو هیزن دجمن دا بین هل بجارتن جبوی که امریل پیشی هم بگن وی هم یکیتیه که خواه لکردستان پیک بینن بوی یکیتیه برسی و هر مزن جبوی وان یکیتیا کردای یعنی درسی و هر مزن بله یعنی دوی کرد لسر هنک خالا لحف بکن و بچن بیجن آنها ایمه دخوازا ما اوه اگر هم ویا دکلره بکن جرای گشتی راجع اشکره بکن امی به هفراب کار بکن لتبعث استنبولی کرد رای خدانه امام مولی دانه جهبه امام مولی جی چو او کسی کل سر کرده قتلیام کرد مصطفی کمال برچو پوستراوی وک دیاری دوان کسی که رای خود دابنوان یعنی گو هم چید کم بکن هونه لگور مصطفی کمال بجیم وکی دن مافی ونینه بله ام پشتی ویان در بازی خالا خواه دنه ببن بله مثلا داعشی امزانه جد 2014 وردا براستی هم روجاوای کردستانه و همجی لباشور کردستانه جالی کیوا هاتیه چیکرن جالی کیوا دامزرینه جالی کیوا کارت اوان نقاشکیه لی چو هات بلای خال کرداخست لکوبانه لکرداخست جوی درباز بو چو ایجا لشنگال لکرداخست ایجا چو نزان همه چه درکی کردی هنه چو لوان دراخست و ویاجی به ناو اسلامیت کرد گو خنجمه ایک وک من نجین ایک وک من نبن کفارن قتل وان حلاله دوام ستیوان لیخن پشتیوی اوا دمک یک و حبس خانه که لحسکه لصنعاء کجرات بجن حبس صنعاء که نیزی که 3500 4000 حد او ملیتان داعشی که هاتبونه پرورده کنو و دشار داجی گلکی قتلیاما کربون لویت حبسه دابون لبقاسی که ما بیستی سیداک اوا 5-6 ماه دبیجن که 5-6 ماه حاضریت کن که بچن وی حبسی والاب کن داعشی حاضریت کن ادی به پشتگیریا گلک دولت اندنجی هیت دبیجن بعثانته کرن لتشتکی اشکره نینه نکاره بیجه اریجی نکاره بیجه ناجی بیست وی مهی به اشکره به 20 حبسه یاره نظام بومبکری چون ایریش سر حبسه کرد
و براستی حفصه جی کدنه او که و گله کسا جی جوی رواندن و نه کس جی دبیجن لدروانه نیزی که هنه کس دبیجن 200 هنه کس دبیجن 500 از اما جناب تبرت کشی هم جاو که پرسن اف داعش و مثلا اسلامیت چانکیه یعنی او اسلامیت کو ام دزانن و اسلامیت کو او بریفد بن یاجی او اسلامیت کو خلق ما پی باوره و او اسلامیت کو او دبیجن بتا اوای نزیکی هفنینه یا ام شاشن یا ام شاشن وکی اولداره کی تو چت بجیش بوید کک میرزا ازویا بیجم براستی دبین گوتره کی مزنه هیا دبی مصیبت اگه حزار کرنه چیتره gerçekten ev musibeta Daiş'e kul ser devleta Irak u Şamil ser navi İslamiyet'e u rabu ketin van herema hem le Ali Kurdan hem jil Ali İzidiyan yani olçut be beraber be her du Ali ku ambujin de şabwan da leber şabun khasın lehember wana leyske gelek ambujin devleta divi ware da hebun dan meşandine le پرسا کو جناب و پرسی دواره اولی دا انا د هیکی حدیث د حق بیا دا گوتره پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی yani gelek insana hinki deman da eder kevim be evkevan cülü berkevan sernavi İslami be levay wan aleme wana elgor nevisa İslami be led navaroka da dohondur evi da to alaka ki vanu İslamiyete be evrattına ya hatta ku hadise ki dalle utkan debe ku dvi deme da eğer ku ez hazır bim ez elhember ez şer bikim ez elhember ve bisaknim براستی ev Daesh faaliyete ki osa deme şandine faaliyete ki bu bina kul sernavi İslamiyete da hareket करने ve herkesi İslamiyete ligor me bide şandine le eva heye metoda ki vata kutu dine ki xazi لگور وی بدی مشاندنه متودا وی دینه چه به لازم تجی لگور وی متوده خود دی مشاندنه متودا دین اسلام چیه ام سیرا پیغمبر مزد کم پشت کوشبریا پیغمبر کل کار بود مکه دا اولا خو بده بین زمان مذکر واتا وی نمار ابو کوشبر بو چو پشت کوشبر بونا وی چو مدینه لمدینه ام بجن نيرين ويا الخلق مدينه ام بجن دوره ده 1000 نفوسا مدینه هبو جبی ده 1500 مسلمان بو 8500 وی یهودی بو یا دین دنا بو یعنی متودا کو پیغمبر چاوا کر لگور وان انسان کلوی جیان دکرن مثلا دوی دا دیرو کا او که درباز دبه پیام مدینه کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دنا با خو یهودیا و دین دا کرن اشکیجا مال بات اشکیجا عائله چبون تمام مافه وانا دناوا هفدا نل گور اولا اسلام چکر و نزل گور اولا ام بجن دین یهودیا چکر او تشتکی دنا بین خدا رب و احد و پیمانه کی چکرن کو همو انسان کو د مدینه دنا جان دکن همو مافدارن او انسان کو وقت کو رابع جماعت به ارگت به چد به برابه وقت کو بخوازه اوی دینه بکار بینه لازم اوی متوده دبر شعب خورا درباز بکه والگور وی متود حرکت که بخوابن امیزت کرد ایشید اوی ارگتا پیس یعنی بوسا شکل کی دربه کی اوسا مزن هری مزن پیشی لولا اسلامی خست چمکی اولا اسلامی اب نسل کو هاتن گیشنه که وان حرکت واندین گلک انسانا جو اولا اسلامی دور کتن یعنی از سرویات بجم از بکسایت خو پشتی کو او کاکل سر ام بجن شنگاله کرن ام فرا اول دار چند حب دورا ده 15 حب هوال ملیخسته که ام چون لالشه مجوان را گو کو ام تا امزی مسلمانن وان انسان رابونه سر ناوه دین اسلام دخوازن کو دین اسلام خراب بکن و دین اسلام باوریا انسانا زرار بنوانا ام اول داره اولا اسلامنه ام هاتنه لالشه املکیلا کوونه یعنی براستی گلک زور موان اقنا کر تمام هم de izidya da hem jî de musulmanê ku pir zêde zanabûna wan tune bû ava hereketa îşê de zirarekî pir mezin dan İslamê û zirarekî pir mezin
جخو جیه کو ترا درباس بون با خصوص کردا و ایزیدیا زرار کاری مزن دان وان yani. سیدا کرد و ازدی یکن بس اولاوان جدا Olavan bele ser öyle بله dedim ازدی جی وکما بلکی جمع زداتر کردنا bele nana Olavan duvarı ori da Müslüman Bele. o izidiyat vejim. Bele. Bele. Spas mali hava. بله سپاس کیک فرات ام بنا باتا یعنی دبیجن ششمه پیشی دا حاضریا وی تشتی هاتیه کرن حتی باسا سرکانیت به که دبن او که ترکا دا گریس بید به و دبیجن گلک دولت اندنجی لپشتوینه که اف حرکت های داویه که بیست مهیدا دست بکر و آویتنا سر حبسی و بلا کرن و جاردن نظام چی کرن جنابه تا چید بیجش بوی؟ كيكو از تبيج مزبيج مرستي دستي كده يعني تشيكرنا داعش وإرشكنا داعش سير كردستاني وقتل عما كل شنغال اللي جيدن بيكانين برستنا تشتكي كارين زاروكا يانجي كارين دخستنا كيبو ارتشتا برستي يعني داعش بآلي كاريا يانجي بسرپرشتي گلك دولتين جيران برستي هاتيه آماده كرن و یک جو آرمانجی ویجی و یک ماموستا جانی زن براستی نه مسئله ازمت مسئله دستالاتاریه و وقتی هم دنرن او ولاتیم که پشتوانی ویجی دکن او ولاتانا براستی نه ولاتیم دموکراتیک نه ولاتیم پیشکوتنه و بواری هم جه ارتشتانا به داعش دست پی نکر ام بچن گلکی پیشتا به بحار عربان دست بکر لتونسی دست بکر براستی وقتی بحار عربان لتونی دست بکر عین تشروع داره رو دا پشتی حتی لیبیای خواستن تشت بکن لیبیای عین تشروع دا پشتی مصر اخوان مسلمین خواستن تشت بکن عین تشت رو دا پشتی حتی افغانستان خواستن تشت بکن و پشتی جارا داوی او بو پشتی که بغدادی جه حبسخانه بردن امریکا براستی یک جوالی یعنی دستکرته که وانی مزجی براستی پارز یعنی ایک وان تشتا آماده کرد یک جوالی امریکا بخواه که هر چقدر دوایی دا وقت همبر صدام را وستیا پشتی ویدی سرابول همبر داعش را وستیا بس او تشتاناج یعنی ابو بکر بغدادی دستی وان دا بو یعنی دور دا هات پرورده کرن دور دا هات بردن پشتی ابو بکر بغدادی زندان امریکا هات بردن هات بغداد لوی داری دست بکرن و براستی آرمانجا داعش نه که براستی بیجن ارشین بجن سوریه یا جیورسیت آرمانجا هری سرکی که براستی بکار بخازن کردستان جناب هر یک آرمانجا ورن سرکی جا براستی جبر چه سر همو باجار همو منطقه بازدان حتی هرشی کردستان کرن بس تکریت بگیره حتی مسئول همو کردستان یه مسئول بگیره حتی حسیکی و نظام قامیشتی نظام سرکانیه نظام کوبانی همو کردستان یعنی یک آرمان جوانه سرکی براستی که او ظروف کردستان تیک هاتیه اوی تیک بدن کردستان جاره کدن جنوبا به شکل کنو داگیر بکن براستی بس به شکلاجی براستی گلکی وحشانه گلکی هویانه براستی هج واندن گلکی خرابتر وقتی هم درن مثلا او فتوای کوان دا ما مستای من خوشی دبی بست که لد اسلامیت ده تشترا گله جرا رو دانه تنیا بد عشر رو نه براستی وقتی من دیلو کا اوله تماشات یا دیلو کا اوله براستی بخونات یعنی نویسنده ای خریستیان اجی ای یهودی اجی ای مسلمان اجی یعنی وقتی شهر اصحابیان دا حتی مسلمان بخواب شهر نابر اصحابیان زنی هفدو کشتنه برا کشتیه برا جنا بره یعنی ارتشتانات دیروکا اسلامیت دا جروی دانه نکو اسلامیت براستی به همون شکلی لهمبر ایوان او بیزانی یعنی گلک جانا لهمبر ایوان تولرانس نشان ده و براستی ارتشتا که ویدا ویجی حتی کرن لیستککی نویه یعنی داعش خلاص نبره داعش براستی گلکی لواس هات بکرن لحمو هجای داعش جورتی نهاتن را کرن و دوی دیم هانده کیجان دولتن کیجان ولات آلیکاریا وانکر که جرکتی جوان بین سر پیر یک جوانه مرفت کاره براستی اشکره رجه که دولت ترکیه حتی نهاجی گلک شکنه که جناب بغدادی حتی نهاجی لترکیه دجی یعنی همو هزین داعشی کش اوروپای هاتنه بیجن سوریه جه لسر سوریه را در باستبن حتی لسر ترکیه را حتی نهاجی وسانه یعنی بونه وقت قاینه که اکونومیک یعنی قاینه
که کنتاکت اولاتنا جورا و آلی دنج یعنی امریکا هر دم زانی کو داعش کنه هر دم زانی کو چی دیکن بس بداخوا تو تشتکی جبوی کو براستی وانا ج اورته یک جاری رابکن تو نبو فرصت هتا داین کرد لواز بون یعنی کرد اشکاله بگوتن امنی کارن آفقاسا زندانیا دا خواهی بکن و اویجی فرصت که براستی دا وان داعش خونخان که بکن منج جاره که دن دا براستی حجره خوانو بکن یعنی اف ستا براستی لیستکه که دنه دبی پیشیاوی کرد زودترین کات بگن اگر کرد پیشیاوی نگرن به باوری هم اوی ببن نخواشه که گلک مزن لسری کرده لکردستان روجاوا و لکردستان باشور دبی کرد سنها دا لگر هیز متفق ایجا هیز متفق کینه امریکایه یعنی یکتی اوروپای کینه لگر وان براستی دانستنا بکن جبوی که تفاندنا جبوی که ریگرتنا جوی داعشی آن هدا ریج بوی بگن اگر نگرن به باوری وی سریشکی مزن جبوی کرده چید به وی قتل عام مزدتر براستی وی سری کرده بین کرن جبر که هم بزنن یعنی لافغانستانی چه رو دان افغانستان پشت 30 سالا شهر و کشتن و خوندن دیسا وگرن احمد سر سفرید زنی و به دستی کی؟ به دست امریکا به دست دشمن یا ارتشتاج کاره بسیدم که هم جارک دم به دست وان دولتا راستی ورن سر سفرید بله که فرات بحث گلک تشتاکر بحث گلک تمام دولتن جینارن داگیرکرین کردستانه البته ریخستنه کی وسط خوازن بلکه 10 ریخستن نه یکی وسط على عفرین 10 حب ریخستنه وسط هناك و هر کردات کشن کردات بن کردات تینن ل اوانا مثلا ترکیه و ایران و سوریه و عراق ام بیجن لگور برجواندی وانه که ریخستنه کی وسط چیکن و کردات بخن باشه چه او که امریکا تدهه او چما کردات خوازه جورتی راکه هم متفقی هم جورتی راکه یا جی لیستاکی دن هیا یا جی لیستاکی دن هیا تدا از باورم لیستکه که دن هیا دورته دا جبر که براستی دوات نیسکی 30 ساله که کردستان روجاوا یعنی روشکی روشکی پیکانینه نتخازه هم ببین دولت نتخازه هم نبین دولت باشه هم ببین چه اگر اون تخازن کرد ببین دولت ویچ اگه امکانیت پشتوانه کرده بکن برا یعنی همون کردستان قبول بکن اویج ناکن و حتی اجنهاجی دبیجن حتی امریکا و دولت یکتی اروپا جی دبین هم نخوازن حدود روجلات ناوین بگورینن وقتی هم نخوازن بگورنن دوی و به شکلی که مجبور بکن که هم بکن به دولت زوردار را اتفاق پیک ورن ایجا به چه شکلی رگای اوتونومی رگای دموکراسی رگای اکتی نظام چه یعنی مزورد نمک و هم پیک ورن یک جواناجی براستی تهدید کرنا کرده وی شکلی یعنی رد دن که هیزین بیجین کونه پرست هیزین تروریست متهدید بکن که هم بچن لگه دولت داگیر کرد لگه حکومت خواهی داگیر کرد پیکون یعنی امریکا جالی که وقت بیجه حتی حکومت سوریه و هابه وار لحف کرن تنه یعنی بوی حکومت رام لحف ناکن و جناب تجد بیجه امریکا روسیا و دولت دنجی دبیجه کردارا دبیجن و زفتش خواست هونه وان دف جوان بردن هونه بچن به سوریه را لحف بکن و اکبر شخرا به هف را بجین و اف ایریشا هاجی جناب وقت بیجه لآلی روجاوای کردستانش بویه از دبن تهدید اکل سر کرده اف تشتانه براستی تهدید اکل سر کرده کردارا یعنی کردارا وکیلش نبجی یعنی به شکل که دخوازن بیشن که کتوریه و تونه دبه هم بچن به دولت خواهی داجرکر را رونن و پیک ورن زنی یعنی براستی ریاوی دبه ورن گرده یعنی او قصد امکانیت و سطحیت وانه نکر نزانه بو که براستی داعش خواه تدبیر دادن داعش خواه حاضر بکن داعت ارجوه ایرش بکن یعنی ما تشتاج منو جمعه گلک باشتر زانیم امکانیتی وان استخبارات وان جمعه گلک زیادره نه که همه تشتاکی که همه رودا اف تشتاکی زانستی بو که بو بکاربون رای پیشی باتا گرتن یعنی کاربون براستی امکانیت تام بدانا کرده که کرده پی رای پیشی آم بگرده بس بی امکانیت جی ندون کرده یعنی بله عینی تهدید بجیج با باشور کردستان جی هیا داعش تخنوه که بچل گل حکومت عراقی لگور دافاز حکومت عراقی لهورن
aynı ev daxwaziya hêjî heye rastî ew tirsa hêjî heye ji ber wî jî aynı imkaniyeta dîsa ew dikare bibe sedemekî ku rastî cî li Kurdan teng bikin dora Kurdan bigrin bêjin rêyekî we heye divê hûn li gel hikûmeta merkezî pêk werin kîja şekli ezizam yani dora Kurdan tê girtin ku bi rastî li gel hikûmetê wek te xwe got Daeş yek Daeş e bes tiştê li Kobanê yan jî li Serêkaniyê yan jî li Efrînê rûda ku hena gelekî hêzê din bi destê Tirkiye hatine çêkirin li wan bajaran li Kobanê li Serêkaniyê li Efrînê roj tîne bi dehan Kurd dikuşin dengê kîjan welatê derket ji Tirkiye daxwaz kir gotin mafê tenîne tu tedexulê welatek din bikî erê watê bêje hêzê Kurd hatine Tirkiyê biçe bikuje lê tu derbasê welatek din dibî diçî xelkê wî welatên dikujî bêyî ku kes tiştekî bêje bêyî ku kes bibîne yani her çi ye sedema wî çi ye Belê gelek spas Seyda cenabê te tiştekî li ser vî Valla mijarê ez dibêje heye divir da ez heval Fırat bi rastî nizanim min şaş fam kir bîna ku İslamê beriya Daişê zî wan hereketê dina da jî bîna ku yani tolerans nîşan daye eger ku têke suç ji bo İslamê re ez li vêya ez tevlî heval Fırat nabim lê Müslümana bi rastî eger ku bêjin Müslümana vî hereketê beriya wan jî em bêjin hema piştê wefata pêxember bişûn da ev hereketê hanê hatine meşandinê rast ew tevlî dibim lê evan gere nebe mal ji bo İslamiyetê be mal ji bo wan Müslümanê ku dixwazin dîn li gor xwe bin meşandinê eva ew kewane ye yani Ena kek Fırat got di hem de İslamiyetê da tiştê wiha bixwe çêbiye hem de Xristiyanê da hem jî di nav cihîya da yani ol bixwe şerê hev jî kirine ji bo menfaetê xwe ji bo berjewendiyê xwe ji bo ewkê xwe ana ola şerê evdû kirine yani ola rast belê ola dengê te tê rast kerem kir قلت belê بله belê eger tiştekî din li ser vî xalî nema be tiştek din tu yê bêjî hebe Seyda ser vî xalî eger ne em ê derbasê xala xwe ewkê bin dinê bibin لا kek bêza rastî ez nizanim wextê me çixasmaye lê wek mamosta jî bes kir wek mamosta jî bes kir bi rastî ev mijarekî dûr û dirêj emerê bikar be rojekî din da li ser vî mijarê münaqeşe û münaqeşe bike İslamiyet û şer İslamiyet û ew tiştera merêv lê birine û münaqeşekî kûr bike û baştir be zanî bi rastî yani yan jî wê gelek cara aha nakokiyê ew derkevin û em bi çavê yani bi çavê cewaz li mesela belkî dinerin û rastî ji bo min tiştek dine ji bo mamosta wê tiştek din be yani di warê dînî de ez bawerim mümkün e malumatê mamosta wê jî me zêdetir be tevî xwendiye lê tiştek ku em pê zanin tiştek ku me xwendiye yani divê meriv serê mijarê kûr münaqeşe bike yan jî ava bi demekî Kurd em ê nikarbin bi hev bikin û ji bo wê jî ez bawerim mez û mamosta em ê hevbeş be yani em ê vî meselê li vê bibirin biçine ser mesela din em li vir vî meseleyê dibirin ji ber ku li ev mesele nîqaşa îronî ne tamam ji roja ku derketiye heta niha li ser wî mesele nîqaş hene ne ku li ser İslamiyetê tenê li ser Xristiyaniyê li ser cihriya li ser nizanim çi hemî ola ew nîqaşe hene û tên çêkirin tê ji vî pêda heta ew ol hebin dê ev nîqaşî hebin ji bo wî û mijara me jî nîne ji bo wî em ê viya li vir bibirin û derbasê xala xwe dinê bibin mesela Ukrayna em ê werine mesela Ukrayna em zanin ku piştî ewkê Hitler ku wê derê îşgal kir û paşê bi ewkê Rûsa ji wê derke ji wê rojê vir da di dîrokê da jî gelekî şer li ser Ukrayna hatiye kirin û tê kirin jî lê piştê wî Ukrayna tu rehetî nedît kete binê ewkê Sovyet di binê ewkê Sovyet da ma piştê wî îca ji gelek aliya va hergav ji ber ku ciyê wî jî
وك جغرافيا وك كردستان استراتيجيكه بين روسيا واوروبا دا روجافا دا جيو استراتيجيكه وهرقافجي لسروي شركي وبفتشونكي هي وافا دمكي دريجاجي شركي بيجن بسيكولوجيكه ونا هدي منا كوتشاد از نبیجم هونه بیجم مینا کجا دست به دست ما شراکتی درکبه امریکا جالی که و عسکرات بکشینه ناتو جالی که و عسکرات بکشینه روسیا عسکرات بکشینه تطبیقات که اوکراینیا بخواد بیاد دو پرچه نفت هنه که عالی روسیا اتکن هنه که عالی روجاوا و امریکا و نظام چتکن انگلترا تزدو حتی دانمارکا و نروژ عسکر شاندنه هلیکوپتر چر طیاره شر شاندنه و نظام چی شاندنه از همه یکسر بچن بافراد گرم ببو برای گرمی خود دوام که یک فراد تو چی بیش یعنی من ناوی او که دانیا دکاره به سبب شر جهان سیم بلکی گوتنه کی مزنه لی براستی لی تبلیغیه کی مزن هیه ایجاد خازن بجنا هف بپیون خازن هناك تشتغل يعني حساب تشتي دن هنا تيدا جنابته چاد درلخينه تکو به آره وقت بس که آلوزیا داورا روسیا و که اوکراین هدا نه آلوزیا کی تسه آلوزیا کی دیروکیه که براستی ایرو خازه به تقزان یا آلوزیا جیرو دست به نکریه و زوده نمسکه و از باور نکیم که ام آلوزیا به سدم شر جهان سیم لیو بس هدم گله تشتیدم و بزنی یعنی جاری علی که در یکتی اروپای امریکا براستی به همه اوای بنزین هم دیویژن بنزین لید کن که وی شری گر بکن به شری کی پسیکولوژیک دست بکن نزنی یعنی اندک در اوای تباس که اجر ربات ام تلویزیون سوئد گهدار دکن یعنی از ود بینم از تیاره امریکا روسال سر سوئدی سکنه سوئدی بمبات کن حالا یعنی تو تشتاق کنه بعد خازن بوی او که دا ملت خو خلق خوش بوی مسئله نظام حاضر بکن چه بکن یعنی شرکی پسیکولوژیک دست بکنه و باوری همجی یعنی که اف تشتاوی و به صدم نک تشتاو و ممکنه به صدم شرکی دنابن روسا و اوکراینیا دا لیباور نکیم که اوقاس گش به صدم شر جهان سیام که همو ولات نکتیا اروپا یا ناتو و روس به هم بکردن و نگی جای مرحله جبر که باور بکیم انسان گشتنه نتیجه که دن نه که دسترات تاریوان ولاتن پس براستی خلقی وان ولاتن بگشتی لدیجی شرکی وصلن مثلا انا وقت تجیب است که سوید خوازه اوکه لخلق سوید نلگل سویدیه نلگل حکمته نلگل علوستی حکمتیه که حکمت سوید عسکری خواهیان جی تیاری خواهیان در که خواه بشینه استانیا دلتا پا دو بو پیر بو بجن دانمارک چار برافری خوشانده استانده لوی داری دانیزانی یعنی خلق بس به خلق دانمارکی را خبر دادم همود دج بو که تشتکی اوهب به باوریا من وقت تگو اف پیواندنا یعنی یکتی اروپا امریکا تخازن جی خواه فرحتل بکن و روسا جی جبوی پارستنا خواه براستی تخازه هنده کی حدود دامنش خواه یعنی مرزانه مافی هیتونه لگور قانون یاسای جهانی دا چه مافی هی لیز ترساوی جوه یعنی که دوره وره گرتن ایدوی تو امکاو که کوتنه به بکاربش خواه بلیزه زنی یعنی او ترساوی او ترساوی نیازی نتستکی ده نترساوی او نه که بیشن اوکراینیا بویا که خوش دستی بچه ترساوی او که اوکراینیا چوی جیکی دنجی وره وقتی که دست به بلد کردن یوگسلاویا کردن دیسا حتی مناقشه کردن شهر جهان دوستی هم دست بیاد که نظام چه به ورش مدعله بکن بس او تشتا نبو لی نزانم راستی یعنی ترسا شهر هیا لی ترسا که به شهر جهان سیامین براست هیویداری ما ترسا تونه نزانم بله یعنی ای یوگسلاویا او چه روشا روسیای باش نبو یوگسلاویا بخواه نفخد از شهر بکر و ولاتن اروپا جی هنا کلوی آلی دیگرتن هنا کوی آلی دیگرتن شرجی چه بو لی زیده او نبو دهره دماغ خلاص بو لینها روسیا وقت بره وقت دما سوویتی دبیجه ازم از
وامريكا جيت بيجي ولا از كتا قبولناكم تتزر رابي دي سال المحكم تكي واوروبا جي تزاني 10 سال 12 سال بري خواستن اوكرانيا ببا اندام اوروبا وچغ شر دست بك بنا خلق اوكرانيا دا بنا خلق اوكرانيا دا حتى سروكي وان نافي تشبو نافي ملبر نويسان بله او چاق او لدج دركت خلق رابو خوا پیشاندانا کرو نظام چه جه درکت چو جاردن ها جاردن بو سروکی دولته مخابن جوی روژی وردا اوکرانیا راحت نکریه اوکرانیا ناخوازه شرط چه بالبت دچه روسیا جی دبینه تیویالی آلیه دنه جی دبینه او yani çima avqasa asker, çima avqasa germ dikin, çima avqasa nizanım çitkin, dixwazim mesela bir korona ji bir bikin, çitkin, yani ji bo çim saat dikin. Bu xwedê ez çi bêjim yani ji bo menfaetê xwe tevanawî dikin yani ne ji bo mesela menfaetê yani menfaetê xelkê Ukrayna ev tiştê kirin bi rastî her du halê ji bo ku bikarbin maxta xwe firektir bikin, maxta xwe geçtir bikin, ji bo wê şer dikin. Yan jî nayê mesî bêjin damezrandina demokrasî yan jî damezrandina siyasetekî bi rêk û pêktir lê Ukrayna. Ez bawer nakim yani mebeste ew be. Yan jî Amerîka bi wê hêza xwe bewke xwe dikaribû bi rastî rolekî din bi Leyîstana, ji Yekîtiya Ewropa dikaribû rolekî din rolekî aştiyane bi Leyîstana di navbera Ukrayna û Rusya da. Pes da xewa vê rolê neleyîstin yekser rabûn piştwaniya Ukraynayê kirin û heta ji bo ku Ukrayna bikeve şerê hemû imkaniyata didin, hemû alîkarî jeostîk didine Ukraynayê, silaha didine Ukrayna û diyara didine yani ji hemû ew re ji Ukrayna dibêjin yani serî danene em hemû li pişta te ne yani û ez bawer nakim ji Amerîka û yan ji Yekîtiya Ewropa amade bin ku bikarbin yani askerê xwe bişinin li Ukraynayê bidin kuştin yani xelk wê evkê qebûl neke ez baweriya min lê wê bibin sedemê ku rastî Rûs berêrişê Ukrayna bikin û wek aynê tiştê ku li welatên Rojhilatê Navîn tên Sûriyê xira bikin yani mimkün e bibe sedemê û tiştana û dîsa jî dawê li ser masê rûnê pêk werin û Ukraynayê bixin du beşa, beşekî bêjin ji Yekîtiya Ewropa re, beşekî jî ji Rûsya re wê pêk werin. Yani niha jî Ukrayna xwe du beşe yani beşek Rûsîn beşekî Ukraynî ne. Yani wê beşê Rûsya çi bin beşê Rûsya dixwazin wek te got bi Rûsya re bimînin, beşê Ukraynî dixwazin ji Rûsya biqetin bibine endamê NATOyê. Yani tu dibêjî dawiya wî de wisa bibe û li ser wî jî li hev bikin. Aynê ez bawerim. Belê herhalde mela ji internetê ket li vir ne mavat bêjî interneta wî sekiniye û xwe jî çû li vir nîne. Em werin xala xwe dawiyê me ji mela bipirsiya lê melava çû ji bo wî jî em nikarin ji wî bipirsin. Xala me dawiyê jî ew kê bû yani krîzekî mezin ê aboriyê li Bakurê Kurdistan li Tirkiyeyê elbet pêşkaviyê mezin jî li Bakurê Kurdistanê heye û zivistanê jî berf jî îsal dibêjin bi qamê xwe daniye wek salên berê û xelq jî tê gotin ku ne agire û ne xwarine û ne jî meaş ew ne jî tiştekî din em ê behsa wî bikira li ser viya tu gotinê te heye. Keko rastî wek te jî behs kir yani alûziya aborî li Tirkiyeyê ne îro dest pêk yani eva demekî dûr û dirêj e bi rastî ku Tirkiye ketiye nev alûziyekî ekonomî yani xelk bi taybetî jî xelk mala wî xirab ye zanî xelk nonê perê nonê şevê tune mala wî de ku here non bîne mala xwe û zarê wî birçîne yani eva demekî dûr û dirêj e ku bi rastî Tirkiye ketiye navê krîzekî ekonomî wî dawiya wî li kur bisene bi rastî yani ez nizanim û dawekî da bi rastî jî dîsa tê batê meriv godariya deseretdarên Tirka dike, hikûmetê Tirka dike yani dibên wek tiştekî li Tirkiye rû nede tu ekonomî bêjin krîzekî ekonomî tune her tişt baş e, her tişt xweş e
و لوای دیجی برای خلقی را خبر داد بیشن تلفنی حوالی خود کی تلفنی اقربی خود کی یعنی براستی بحث اوی کریز اکونومی دیگه که یعنی ایدی خلق کتیه یعنی دنگاسیه که اوسا که نکاره تشت بکزانی یعنی است افجی دبی براستی بس ادامه کی زیودان جو که بس ادامه کی که بکار بخن روز پیش روز دا اف حکومتا بخن دنگاسیه کی مزن و بلکی هل بجارتن دا نه هل بجارتن اف کریزا و اوها درباس نبر یعنی ام دبیجن علی که دا کریزا کی او که و علی که دن داجین لموشی وقت بود لموشی دبیجن 3-4 متر بس باریه ایرو هزار و نزانم 700 عسكر انتركال جاي المشي در كتنا اوبراسيون دكين يعني او مسافه كل عسكر را تي كلن براستي يعني حمو علي تي قد كلن دنوان عسكر كل براستي لهمبري كردا شر بدومين يعني صدمه كي كريزا بوليتيكا براستي او بتشي اسبوع عسكر تي خبطاندن يعني مسافه وان عسكر حتى انها كلشتار ولي روجا كده برسينا وتكاكو مسافه وان عسكر اشقاسه مسافه عسكري ما كل كوبالينا يعني العفرين تقاس اوي بري كيد ده او برش كوتين يعني كاز مناقشه وينا كازاني براستي بله ولا دویل سروی مجاری ما بسیدار خبر داره او جی درکت چو لی هرکس زانه کل کریزه کی قیرانه کی مزن لسر آبوری خلقین باکوری کردستانی هیا و زغستانه جی نه گاز و نه آگیره و نه صوبه و نه جی تشتکی دنیه ما خواست هنکی بحثوانا جی بکن لی جور و امنی کارن زیده تشت بیجن بقاسی کم ام او کدا تخوینن حال خلقی پریشانه کیلو کی شکر نظام بیه چقا لیتره کی شیر بیه 23-24 لیره ترکی و به جلو به برک ایجا خود آلی کاری وان به ام تشتکی جور نکارن بیجن بله که ام هاتن داویا برنامه خواه استرات ویژم اگر هبه گوتنی خواهی داویه بیجه نظام پرسی مهنه تننه براستی ام جوالا پرسن اگر پرس هبن ام پرسانه پرس تننه باشه و پرسی کس نکرید دوی معنی نزانم بلکه کس گداری جی نکرد هنه که لی اگر هبه گوتنی خواهی داویه جی بیجه ام تمام کن نه ولی که کو بچم چه از بیم گله اجی بچم اگه تگو بچم گله سپاس تماشاوان برنامه جدی که موانی که بلکه حتی هم بنو گهداری ما بکن و گله سپاس وان جدی کم و که جوارت خازم بچم دست و خوش و شباب ببینه خوش بله اجی سپاس حواله خواه پشت پرده جدی کم که حتی آنها بمرا بونه ما دبن او که ما قهرمک شاندنه و گلکی سپاس تماشاوانان بینرین چاپل مدیایت کم و جارکتن لور بانگی کی دیسا جبو هلبشارتنا قرصا یا درسا زمان جبو زاروکا جمالبات و کردستانیا داخواز دکن هیوی دکن لی مقایت بن لی براهای و جیهبه هرن قید زاروکی خود بدن چیکرن اما دبکو تشتکی بچوک به لی گاوا اوله بتشتی بچوک دست بید که هر گاف جبویجی بچوک نبینن گاوه کی گرنگه هم جالی پسیکولوژیک و هم جالی زمان و هم جالی هبونا ما کردا و گاوه کی گرنگه جبویی ام هیوید کن و دخواست کن جوه کن هرن وی کاری بکن و هر وها بشوپینجی وقتی که ودا قبول کنن بشوپینجی برای زارو که بچن مکتب خود بخونن و درس کردی ببینن و جارکتن سپاس تماشاوانات کن و سپاس میوان خود کن که فراد و سپاس سیدا جیب کن از جرا به تایبتی نامه کی بنویسین تلفن جیب کن سپاس بلکه هنه که عاجز بول تشنابه اما تلافی بکن بله ایشف جمعاتن داویا برنامه خواه مالا و آوا و نهر هبن بخاطره و حتی برنامه کدن بمینه تیرو خواه